El ngara press conference ba ko talo o dar sa susrigi del mora rubul belao ay betul marklay rubul belao pilo ma ebideklay masil belao dirikal mal lungil tutao al mora president tra senate Senator Hawkins Pables, marokul senators, mora speaker House of Delegates, speaker Anastasio, marokul delegates. Dirikal do susun mora Chief Justice ngiray galaw, marokul atala judiciary. Dirikal malungil total marokul al other belaw mosubi loreng sertiang ara al sel may krela balur belaw. Dirikal malungil total mora media, dirikal kita ngatiar al total. Dirikal mora Minister Obiang is with us, Chief of Staff Kotaro, tikal directors, Director Augusto, Director Suala Tao. Okore, the mo press conference rigi the matakmalwase. Happy 29th Independence Day coming up. Malmasaula Elder Kalensidrang Tenglunguel, Girel Tialbalwad, ma etiurakal the Doritz. And still going strong. Coming up, all Hotel Bella Fair, those are going to be happening this weekend. The Mother Mormings isel gidil activities el morning al weekend. Ida malmol trokok president the Republic of Belao, al ngia dirkangaray krel Belao mo kairel mera the end of this week. I'm sure alam yung malbutakaw ngil ay sa share loving he's been traveling and malblakangul losiga abekogol krunyal mo sabel ngusugi other belo werabok kuidia olyong ulgok mar minister obiang yakti so kalaway sulwasi mlaringa meeting or sira September 20th 2023 mlaringa meeting al bel support teringi ay kagidale IOM International Office of Migration al meeting ardil tira the sector tira more obis so there's a total of 42 takwa marterong ngaray del dro al buay the sector tira more obis it meron ko ay so sabi ko el state legislature Rabulur Bela through melon state legislature sa ating aring ardi lom te era ngal sila gigidil legislatures global rule girel tabasu la ombre del rabulu mangaring girel ngani segi dil wayal direct representation ardi al sila ikal olbi lama executive positions within the state and national mangtiangamal moktikanyamlo support para women in elected offices. It was a very successful meeting. Madmarang asula omlo sabel support ring. Tira kam laring iselong erong al domok festival al laring irabulurang rar drakwabes. Madamal maring asawling lo sabel al mesa gagi teleptokol kukaw. Pek patingel ako kaul ngarse and it supports food security but also teletele tama at other bela omal lamela other lomala ma akal mang congratulations and more ang kagitali Governor Sharp Sakuma mesel al-adan kleladil nga bukod al-adar ardil al-tira amin ngat mok persegi dal second the mock festival tira kalmora Ambassador Jessica Seeley ra Taiwan embassy mal supporter segi diel tokora food security mang ay small grant scheme al lolto da ay the Republic of China Taiwan al support ay al other small grants and more community groups al support at ko ay the food security madirikal our traditional practices again. And then akmal soal dirikal mo final congratulate C&G Cafe and Landromat mlaw mo
open raya kung marang luwa si LLC sa hotel sales ra first day of business blal open as marir open ra 10 their hours sa 6 a.m. mo 10 p.m. tiang business ra dilubay na Raymond maruba kaning Captain Arvin Raymond mang with the support of small businesses sige di amle open LLC symbol si Edan mo check it out. And then finally, Ministry of Justice extend the appreciation al more tigel individuals to Red Cross, donation or tiral more inmates, nga Division of Corrections, Red Cross amle team up yung Division of Transnational Crime, amla mo nga inmates a basketball tournament. It's coming up this weekend. Sa elguktara activity reinforce positive behaviors, healthy lifestyle al more inmates sa gidra core jail. Makwa di megakita ko report lang yak te alal ngol masang kagi dala Minister Ovi angal ko kira legal activities coming up. Vice Presidente malungil tutaw le korakaw Arabic laad especially adara media lo pengeder el al tutaw. Ida ulingitra teal el mo sabiet la joiner gida a director Soladao ma director Augusta mo telgib el mut el makatak lama alubet el mut lo makatak krigida igel lo maklat krigida Aigel events sama activities el dodengel waseng mo take place ra di Nyosel may kreling Yoser Saturday mainly ngomu ra Friday mas Saturday mas Sunday Aigel activities piang awil te alal dulingit ra Vice President ma Chief of Staff lo asebol sebele edo spertel te alal direct el continue lo masubra other belaw doling itertir participation ertir regal mal maklo celebration el kita alabang el kira la plur belaw el almaral mel weekend tiregal mal ngakma tiregal director al adala committee te era coacher kamamara minister tutul el ngir el al time tuira Akuk siya tayo nga Saudi ne hoster sel el World Tourism Day. Ang no sebe elingi marbebira kuk official sa regal state government el kaukle del mong el no mesagel kuk pebira te alara tourism LA. Regal lembek petengel ablu amol basa kada makarang kuk mo sebe edel el alda ngara teletele lo uluguru lela tourism industry kita ma. Me Vice President di kun morsay Ebay guidi olgion le cortila alterul el director sa malbol sa beril gora amo makatakla bebira taleta el gidamot mura al serial al Vice President Chief of Staff Mar Adra Media Ngartiang ang ka Director Raymond August yang kalngar bitang ka Director Giblas Walaka beko mga ra MHRC TD ay Director Partner 2023 Independence Day and All at the Belau for Organizing Committee ko chairing Minister Tmatu Ilma Minister Obiang kamam tirigil mletas kautel me leader tial ay kitero activities may kitero talang tengil tiay kitel mong all at the 29 Independence Day rigid mat 23rd All Hotel Belau Fair el alire kidrogul madeng kwase nga damlo ta kertel all hotel Belau Fair ma Independence Day di mo tanga celebration ngil di mo ngira e ngela ti tra horror saida so akimlot makal kami tiro kuya ko ramlo o si kwase makara ngaral ko activities sa both the start to lom uleringi el more selorok yole lat kaya gitel celebration kita other Belau mong el alsil nga September 27 nga omu la segi del wonder activity ra tegi del all hotel Belau Fair Independence Day morning sil dirt Independence Day baseball classic es el walong ra ring sil Palau Major League es morning el alsil so mur el alsil es start el September 27 el mo September 30 September 29
Morning seguid el mis Palau patient ya director giblas as el modi seguid el guk motlen tingin seguid el mis Palau patient makun masang mis director giblas solada manguk modi seguid el tingin la mis Palau patient. Total mo kami rogui adra media ma rogul members ra cabinet ma chief of staff. Ma tel mis Palau patient tiang moringira el almel Friday evening lo mura 6 p.m. el moten moringira Island Paradise Hotel. El al time en 7 el ngalgar belaw amla confirm del el motel pageant pokor del ngara edel dart del ticket tabla makibla mla motraw mang agi maldi mga madawar kami mo komay ya tial pageant maldi moringi minister urbalaw mo maski da welcoming remarks ma dirigal nganigil categories ra pageant el ngaringi introduction mo mereging mo traditional wear ay gidal tul categories non-judging uktime meto uko alta aklap kal mabasiir mo mereging mo talent competition island wear evening wear Q&A so momre kay gidal rogoy kada mamalil top 3 gore mongel final contestant lo sent angel mo mispelar el alra so seguida ko ra tletele la pageant di gulmal mangul mo ra sel gukto ko ra sabado ng OBF lo hotel Palau fair tidul ko nga director Augusta ol hotel Palau fair amla mo luy me derra kal ngaringir Palau mira ra balura nga ramong di elang ya ko tingun mera ko side mo bangela Independence Day akamiti diri kal mlo kaldibel seguida le dimmer el arrak dam ko tong ni se arngayas ang oblable la dikset masiguida el dim makora o directly sel diri kal mle dim el lutbdia president el diri kal gira la arngayas kal al singal silwa set the youth kad malget krar ang ngalget el moklisi el abalwat seguida agora subiringi tial el kamam danga yakyo mal butokar ngas lo sogol mispela o matidiri kal mal dingas ya ol hotel bela o tamal dingal kara bulu ngaringil maloy diri kal tramagit maro matial ol hotel bela fair moringi ra horror side o mura 8 o'clock ra tutaw ikamal masawle baisel mlakongel mga adu el maskida kuksel remarks ra lomtera klol amterigir diri kal moringi opening el moringi malbus moringi mga sols diri kal moringi ang lungu selbol merek segi del kora formal el program ngomo lay ka rogul bekpedikin la klogol mang loyal ngara mobdul ngara nan aklak ikada malas mal rogir a 7 dori ding kadangal tangat le kukura say da ngaringa vengiringi mong sabi da lobal talgibal mo kora kapsisingi ay gel baby ra site ra before kadore ra time nenda ka maldengil ndi mol mak mendi gagid diri kal ngaringi wala program amrail ngaringi gel state booth el mal mo to trulir mo malo tangal el me o mesa o trulir tirgal state le moringa dirigal root crops el display moringa ol hotel o melas ma o mangaus dirigal wan ra ko ra bes el giblam mo sisibirtel ol hotel belawa moringa kabe kal makaib el ko ra mo mara dalong lela koror side my right side el tokora silong ititirar adal kuk mas ringin morsel bitang kora di tia dire kal kora dire kal perigi dire la next year klol Independence Day ma dire kal Festival of Arts el maralme aktir kal beso setial patient kada dire kal kora om ringin leng so dal dire kal ospering kora venue te al marangal ka adire kal moraigal World Expo madiri kal Festival of Arts mo kodokora mruringil el build up el moraigal maklol regional ma international events el belawa
Dokurit silbalul ngaringi. Mangmamre ka ol hotel Palau fair do kimun mara Independence Day maklut nga ol ko yun sa Director Augusto Masmoti. So, the Momrek All Hotel Palau Fair es el Bulgu el niya October 1st till Sunday. En ya start to lomu lesegi del program ra Independence Day. Madomu ra tangat ting adara Palau Track and Field Association namlo sa bari del linglo bangila adara held ya the me release le 5K walk and run el niya omur sel to tarsel Sunday ra October 1. Kita gulo mara kaseng gotulungin sel dito start rasil sirgi del exercise magulum das kasi literally 5K walk and run edire kaltange mastriate alirar adra held matamos sabaril mo launcher sigi dele it breast cancer awareness month elnya October 1 madukur ulus per 5K walk and run it kasi metos peringil gora omur tel Independence Day celebration ergid edire kad launcher sigi del breast cancer awareness month. Masel 5K walk and run. Se omu la registration ngira 4 a.m. Ya race start ra 5:30 a.m. Memomre ra 6:30 a.m. Et yang adi moringir sele starting point yang moringir stagi da chalaw Japan Palau Friendship Bridge akor site obal mera Kairis Healing Garden el mutul qoba al morsel Japan Palau Friendship Bridge akor site. Dasel route ra 5K ra sira omal itegi da certified el route maun magigoram lichu certified el route kasi already certified laban tira Palau Track and Field Association ma adra held itegi da sa release tegi del 5K running 5K walkathon and run. Edira kaltang simla to the flyer ngi mangaringi gi del asumo kamor tagi del 5K walk and run event etrigal first 100 people will register amowin ra mystery prize first 5 women to complete the route matdirakal mawin ra mystery prize first 5 men to complete the route matdirakal mawin ra gi del mystery prize. Special prizes sa Moraigel Nation with the most participant win $100 al Morak group per tier. So adira kal murutel ko mo inclusive man bato kal adam bela misois my patinga nation sa Mr. Misois participate. Best male and female pink outfit in honor of Breast Cancer Awareness Month win Rock Island Tour gift certificate, one for male, one for female. Best mismatched outfit scores $25 for a massage or shopping spree, one male and one female. Agay tayo gora prices at man sa edel gora malgora adman sa barin mo ngilarang riya meme tutyon mo to kar adal mertagi del event. Momrek segi del 5K walk and run. Segi del al klora tuta yung omo sel Independence Day opening ceremony. Segi sel mga sel official ceremony. Momra lagi del alda adu ma our official segi da mo do mas kita remarks. Direkal mga nga ate metamo tagi del ceremony at the most bearing ko tumaigel congratulatory message nara Krel Belau tirgal sa dito ng Krel Belau. Sa kita silta milpol moloral alda atu el morning mo 10 a.m. Eselpol mere kara 10 a.m. El morning sa kita le unveil our 16 state cultural site posted stamp. Tiang ay pol hoster nga adra post office malmasaw la postmaster general Santi Asanuma Maradal el tira morse mo unveil ay gigit el posted stamp el shasing ra I get 16 state cultural site. Masay kita mo one right del event tertiagi del official ceremony. After say kita unveil posted stamp and morning said traditional dish tasting. So traditional dish tasting lururingi ra all hotel Palau fair. This since our official sir kita marsa leader adra ngod el belua mercy kita Independence Day I give le ask all well volunteer adra state government state reps and remove ringil more say kita Sunday seals masibol mereka ceremony masay kita unveil engi ami kita 16 andal 16 state ay kita traditional state dish el merate bel artikal okyak sangar kita sa beril mamangar megel kal regel belu tira mo participators say kita el traditional dish tasting. After the traditional dish tasting, engi mau to sige del main event tergit about race. Masel boat race sa omura 11 o'clock al mo 4 p.m.
Es el data flyers sa man mga sulir adra Palau boating Palau Boat Racing Association sa el tira mo leader ting programmer tir magita maldi morse supporter tir partner loban tir rulik tagi del event tra boat race mamlame flyer tir en nga 14 el categories el morning segi del al boat race registration er tiram lamu ole engaringil until register until sige del race day yat so mi wal register tirgal voters tirgal racers el ngarsid so register aman sili de motong ra marsi el ngara PNOC and register al murate del clayung otara about race sel vote race sa moringi ra sige del 11 mo 4 es el 11 mo 4 hindi ka ngitil ngaran kura entertainment or ngarang clear sa del states siling for the safety ra voter at trial voters ma racers at tra pa sa osing idro ko ma focus ri kita tingarata mo dia ka ko entertainment ma ngarang clear at ma di focus ra vote race so boy mira ka vote race mo nga entertainment lo mo ra right after vote race mo 7 o'clock madamal direct kami nga sulir sel military band le sel military band am le ngel sorry el me kura o concert kura kukul nga sa kukul ta ay gali music tir ma at programmer tir magi release say del for el mo 7 ko sa military band del may may gali Polynesian dancers from Poima Trigita direct mo partner sa el entertainment marada ko ra sa aril ko ra or entertain mingi ra fireworks ni amura 7 o'clock ma fireworks sa direct di mo last year di mo ringi ra yung elatid ra 7 o'clock direct may mga suli ra asa leader atra Taiwan el tiram lo sa aril el founder tagi del fireworks el mo ringi ra al year maya tay kita giro ko el ora event ra tel hotel Palau fair ma Independence Day celebration ay no malulis el batok di atra akamiti ako kasi nga question so kami mat sa milom ko ra civic center 488-2626 our staff el ngarse amal sa aril moods ma tay giro ko el talang tangil may giro ko mo o ay giro ko telit tagi del celebration na ra Independence Day. Sabi se vai se di clutel dole se lugar niya directoring mamre ka fireworks yung dolong ra ko tulurior yung selbolong yung lurior yung kuk magtama silbelaw maka mamadiri kal kuk di support ra ngel maas mar tiraro kul maas silbelaw el ngaring ira October 3 el mo October 5 ese ya mo walorok yole la Independence Day festivities rin Tidak mal klol. It's a big year for Masilvela. Let them celebrate ra Ogodel al Ragara Masilvela. No, how yung minister? Sulang Vice President marabek adara igida il komakailom so de igal el sil selbodo mo el celebrate ra igal maral mil de la club say ida malmouti el te alle emrenga sulira governors mar adra igal state government igal 16 el state laka will support ma partner sibertir en dakala makatmok la igal la activities sergida mal ubeng ngigel o song el tokoil gida mo matmok gire igal toko betsel sil sa mga damal merenga sulire o sisiul timing kada mo merenga sulela governor ma akabalmento mar atarablur oror el aragia sel horror side ra KB Bridge sa seya venue ra ay garo will activities rigida ra especially sa Saturday ma ol hotel Palau fair ma Independence Day ra Sunday ma kada merenga sulir ma dirigel adara Voters Association dirige seya korablo old bedakal dibele yang aring iya gimne adring ida ngara mom din dia kan klam igal record de vai sel dim na kan record sel time dia dan mutan mal merenga sulira rebekla atma aiga gidele partnership berti sulang Amla mo sabi al opela. Lal media.
Yes. Is it on? Kato ko ram dinge la sangaria. Te kita ko ra sa kanal well dur del Independence Day del ko ra mal la open orders. Mang kato ko ram dinge sa tela dignitaries del ko ra expect del mara chay del me. Wala ka na ba? But 15 from 15 different countries coming on that time. Okay. Umingi lihali. Waisi ay idalo urak medal ngara 15 dignitaries el May. Etangari trigel mail kukti me joiner gidra sel lolo hotel Palau fair ma Independence Day. Emrael ngaringar keil kuk mo joiner continue mo joiner sel kuk celebration masil Palau conference. Related mo sa question Vice Presidente, ngara ko ra preparation na to ko ra bila police kinitigi dan dignitaries na. Kamal masulang kay tira kalungol masa kay dala Minister Obi ang langaring sa idal committee ma acting director Ricky Antonio member sa idal committee nga umara regal festivities. Yes, akmo en sir kawen kagida Director Augusto ma salata ulang artiamal choril modo ella. Ngaringia kuk represent a Ministry of Justice arbulis ngara member committee ma kitirigaya kuk ne plan el gire la gel kuk kureli ra arbulis ra gidel silsa ma adiregal kidam din lo sa tirigel dignitaries ng Iker Palau may selemeng kadablo ol ngaringar mangkartir mar driver tir ma amliri depending ra gel kuk truan al ngaringi mang tirigaya direkal blada discuss sa tokora security tir selemi ma tiarogil venue ma mall move traffic makada la adadu elopan tirigel ko komtera MOJ may mang daitaya igero kul kora area sartial celebration na amlawa pakatakla tokora ko security maurilar bulisring sulang. Tibok masang malungi already la committee, segidal committee chair by Minister Obi ang minister matuol makna receive bababiratir lolngitra our specific police officers ang mga with that aidal security til kalgestri the maragmay. The feel confident to sa police amal capable al mo provide the security lang nga practice rigidra piala our oceans conference. We also had Omal marathon mga kaklor mo mula sa etiya gitu mentira kamal mo sa ilo gila ready Ele di bo ka kedra ministere ndakal dil tokora blum direk kal sel police direk kal morsel tokora ta pra turing about race matam na identify our trigel marine laws ul morse gidel ta ma rangers raigal velu ul morse gidel ta pra turing about race ra se gidel Independence Day. so again ang man sa state government gida rangers tira direk mo part ra sa security plan kirela Hindi na sa Vice President follow-up per se na may kung sa kalika nga ka pera. Sel, makakata din ang sa other issue, malungil kasi tigangan niya practice at din, cover ay kalma, ay event. Ding, di na kalmal batokol, event coming up, knowing also na siya, sel 5K, happen or sel tutara the day before lak alwida last time exercise omal hindi na kalman may require clone or traffic situation mang ati question do you have enough people may enough police or cover legal batokol activity going on at the same time lak mal assure kal mala sing enough for others especially with the rangers sel really omal amlo tira kaloryo lo rangers mang sel time ang all the way mga malal ilagi na di mo ra St. Katie's Healing Garden mentalibal a short distance among
ako marang akmalwase nga niya enough rangers marbulis mo subidol cover say sel early morning walkathon. Minister Biang. Edi da bakatakil wasin da kalbol waya o malbo da stop at traffic malubi ang moringa enough police officers tirgal assister tir ma traffic ada kabol impacted dirgal make sure security tirgal ngara marathon is in place. Yes, 2005 a.m. to oo, so nung ada kalsalman. 2 minutes ago. Yes. Oh, yes, and then and it's a Sunday, so Saturday. Okay. Mr. Toribio, I just heard, saw you last night. Ang mga media. Madam Hiltuta, Madam Vice President, Hiltuta, Bedmore, Becca. Kora dir ka tingin ka mo. Oh, of course. Umakay. Akong daso ang kulto ang lamasado mo. Lakatakla. Di tablol toy. At 3. Akti ogel wasesel. Tial rogil program lam adar-dari rogil mo live. Iko niya ongerong. Ngarang ko ramong katel tial mispelaw. Katel ang gel mo kats. Ya di ongede di mo obanggel sel de alta ala. A former governor Leilani. Arbulis. Mo sabi ela overtime bertira ko di malat kertirong kora. Badbasaw. Oy. Loli gay gid le double or rank sel bol merege tora a iday mo. Kora di make sure lo aset tra mo kot mok lendage. Tamal overworked. Kamsula. Mamsula. You want to start? So, man masalong question Mr. Toribio. Ya, tiang mo live. Ay karo ko event mo live. Agi malmasawla, tirak malmasawla PNCC. Emlo sabel tirak support ko member sige del kora live stream tirak malmasawla TMC, tira mo so isbe help ko live. Laban gela ang rel belaw el meso isbe live tagi del rogil event matrigal ko ngal gedal nga rel belaw sa baril ngarse. Tirak enjoy del Independence Day mo Hotel Belaw Fair Lobengit. The first question na kara Miss Belaw. Ang kadela Miss Belaw ngel winner Miss Belaw mo at $1,000 cash prize. Ngel first runner up $500. Ngel second runner up $300. Yung nga cancellation price $100. Mang tiro ko 7 el ngal ka amo winra they gonna win something rare sales Tira kaltang ngaring isegi del kora alam ko tong kasing minor major prize Michael it's a category ngel winner sel category ukman nungir sel category winra o kayo magplug mang tira ngal ka they have something they're gonna get something diesel mal plug to trail kamama mil tia ulmaklat kartit kanal kasi kamama te alela ministry gali government ترجيل الغوقس قاوت ترجيل سبريل غوقم تيرا بالوضع المرة يجيد القرى وورلد اكسبو كتاب الأول دي أصير ترجيل غوق كلا يوم ترى نغلق في غارة سبورتس مثل ما توقع كمان غورا قامي تيم لغوق قاس نغرا غوق سبعدرو لي تيجي تغنيها بيسبول كلاسيك نغرا غوق سبعدرو لي الغوق focus raw maybe activity different not different but something that we can do sa do focus sila part ra youth ra ngalakal maun magim nuruliti that klayo nga dre tia dire kan man nevto ka timantel meringileng nevto ka gito ka maybe ra klayo nga da marangal ka bela kasi nguk mo ay nga mo sa el ngaring tito klayo nga da magimal dirang sa gito on 3 rem ruli met tia gita awal ki morurngi tia gita ako ramo ko tingil ki morurngi etra lo mesringi pilot ringi manek sel ki po morurngi sa amal rin mal mongile tiger ba ke ko ang kale director so la ta kasi man sa bedel ko ngalak kal moragi til baby ra makpro channel kan klayo nga dar pela sa mo parte gigi era ka answer tial ko kirer buli sa di bok tulo sa mag ramal mare nga sulila minister ahel dal mo subel al mo kora welcome bara adal mortegi dial al Miss Bella pageant, and I think in light of the circumstances that we have seen, right, these just health issues that we have as a nation, and our health, and more define a part that definition of beauty because you have to be, in order to be a strong Palauan, you have to be a healthy Palauan.
and a beautiful Palawan na direct healthy Palawan. So sige dil pa ikire dal kora focus niya is our health. If we're building our nation, we're building it for ourselves, our people, our young people, our children. We have to have healthy people, healthy children, in order to be resilient as a nation. Maral nga sulela minister kafar balal mo sa wal korabol open welcome other say al beauty pageant say dal kora focus our health as a nation. As for police officers, maral musulam Mr. Toribio, maral important dal make sure ang mo temir lodio say gidil ay gidil Saturday Sunday part tertial al OBF Independence Day agile dal mo mesa overtime martir mang mo mga tulo bangela acting director weekly Antonio about it, and it's kind of in my practice, so we always make sure we keep our time, make sure we keep patemid also by that providers say give you compensation, but so long for bringing up. And yung other question? Okay ka bang po? Vice President Mary Dalutal idam hal batokara adal involve long safety aludor ya direkal wasuira kabalmenta Michael Cook bebira costara or telti aludor agel donations sa logi utral sponsors me holdar sa anyeso agar direkal mal momre nga sulira igang Tiral terul director sa mga committee mo to da omrengal Saul ma ababiel mortil lo taklay elul darsel me lang sew aktiral almal mo mrenga sulir tiral terul director sa tigero will member a committee tira gitara loror el meeting e kamama ngakamat matu ursel gibong Agi kortirgele agi mo mala briefing ma-update emrail endi tira kay malamol maurol gupru egel megirel kat magilam akmo ndi bo sa minister mutul endi man mo banggel emreng sulira respective members sa committee tira amno subil odor dritial algo program awrele delera igal maral mel 2 days 3 days sulo. The last questions that are related and moral events and may orang niya temen makalite advantage ni Vice President ang mlame director la police ano mga tadir ka hospital acting. Abi hospital acting ay not sure wasing oy nga alak mo chiklo song masabihin pero yun but for now tadir ko hospital acting ang weekly Antonio Yeah. All right. Thank you. Thank you so much. And I heard our assembly May 25th, so I thought namin. Minister Obiang, again, hindi ka related na may activities sa kita ng patmok, landing ko na will sa report na IMF was si koram la slowdown of construction. Korawang rang umesang klungel riyon maray nga rat anticipate taringira era endara mosoy sebtel esal ko esal na 2024 especially till first quarter of 2024 legida ambingel wasigel mlegotal maklol impact ra ako ko construction ayel el material sa maluben zairiol dulus pe el import rekrel Palau per ser al hita COVID ya kumdas yung ngari ngel bebira manufacturers ma bebira palsira port ma border ablu dir ka continue deal with them gaman heavily impacted dara egel mo delay galuror di aurora araela dir ka malmol ma aurora housing man dir mal dir ka cloud maray egida diregal anticipate egel bebira a facility sirgid ma
Oy airport lang runway ringi jim bom apply ra PSL Alpha Auxiliary saya taraklo lurol ko kiwa ikel kurantra FAA kadamlari igal kurantra Taiwan ato tingil was dia kapira lang ari ikel pepira construction work ra facilities elo banggen hindi ra kal siya la tiraga last week katam no sign ra ay gagidale current agreement tigit matir el girela sel koswera ngat matu el no se el sel kuk koswera nga malala sigidal el ngarbitara tiang klel hotel atoy ui o il mobangel sel project tara Minatobasi Bridge ambassador siabala silbedi del was anexir igada mo sign off for sale kuk Aurora mora koswera didal mera hospital. So mong Aurora akan tinul maray kuk tokora construction by the git cloud challenge gidre lang adal sabaril mo Aurora ikaluror adal sabaril mo take up igal project tergit leng kita di sesemu kontraktor kita mal di hands full at tirigel sabarir marul maklolo reo ar umsindel average sel kontraktor bela adi ngaray gil dulwaseng medium range ra ay gagidele project al dadure el amaw das el pending real ang dirigalometer sel egel bebira requirement sel gidra tiragal kontraktor sel legal project el wasing maraku krail bodo seb edlo giungi le rala mabaliw legal project ana mo de kalawa 5 years ago na ngalak laman skum na ringa project ne tudul wasing ngara okol meltelaila ngar with el telara kam na memong ilan ka project del world ila a project di over 100,000 and maral morelangan ngora arala klalo ma increase ra igal current thermometer igal mang sige dia gigi da uktomes yang kada marawro ringi mga dadura at tirgal laadalaw ngara alauror alwas ngaral ko recommendation ang mosbe edalo si yung mosbe el ko telkibel lo open ra milte alal mora tirgal pebira kontraktor sel ngarbela or elang lelaki ikida mal say as your teacher gida challenge gid ha enough kontraktor Minister ka-mentioner sila si kamasada sel el funding requirement terus yang sige dia limitation tiral ubeng skills maluta ang at adrawor ngara ngisel kurang maklol issue ra banding ka klam ngalela time ka na mo si Emil Rida mahin tirigida mo katope sa tako ka banding banding the related more question nga kaya ko kami ni director girela amle last tel ko issue bel face ringi ra before alak alwida sel ko amle aklol adul kira to ko construction project e ko milsadra labor malak alwida yung kumne opener sel access and more adra malar adra Bangladesh and me do mesering at tamal beto ka adra Bangladesh sel tuta tabay kara karupul mura mense ta kara ta thermal beto kol mura construction ma a question na ilang siya labor to kara construction ng enough for ilang are we still going to keep pertel a similar open el muta malara ar baby adra Bangladesh and me man basta le atem na lusa question nga na mo dak nga labor ak na mo director of development mga atem mo lusa question kay mga NKN sira ka director na piyama ma minister to di mo dakal sa kalmerte ok mo sa trato ko rawa labor na mo dak nga ringi mente ko din kasi mga updates mga raklel mo berek ka atem na lusa question ka ti mo relating ma director na piyama I missed that memo. Elenga gida chief of staff will reminder nga kalwas sel luriol girela na increase ra banding
hablado duruklil mora olbil da ko mesri la ali hindi ako misunderstood ra increase el toy ha increase sa sel sugumang ol kalam ne o gimen telail ang arala sel do increase ka dungul mo dart yerul dart el telail sa ranges of either murtringin hindi ka dal otter o gimen telail Okay. Kami kinakari. Kaleklut tologel runge. Kabang, Maria Teme. Kora ogera question ale yang ngaringi ang Blackpink upbringing elira temelan news. Since itong atang Madam Vice President timo ogera lang akmadengel wasen tadra blue ogera mo. Giadra media lom tertir. الممصادر سل دقا بالقلبهم كما قايل او ولا دم لو جرت يا تقول تلوب درا او بسرا رغاو مينستر البي اي او دي دي لو واسي استريو مو ايميل رغا كرا ابديت سرو وي باي توزداي اي غولا ديرغا مو من اديرغا من ادينه question ادي مو in regards to اجل البلي دراك تيست رار بوليس غاني غورا ابديت الجيريل مدنجل واسيسير كون دودورا acting director yung milsadra confidentiality testing mang wagi bom stopper sa igid hindi ulak timal mol mologera amadengel wasen adadi madengel rogul waset tirgay tirgel ol tautrala tirgay abuli sergid mang akuk tim la soal alme ngo update el girir tirgay gid el guk le test especially tirgem le positive ra methamphetamine gore ngaringa tokol direk ngila TMC was ngaringa amle ongerul test direk al border gar ogol matringil pulis amle test el sum kas ml update gidera kuk segit direk al swadar mom dengel was mal sum ay sel update ngaringa ko amle repercussion sel ay gel testing ma ngara gora uriol meral gire mam sulang Amal masawra question ako. El acting director weekly Antonio Ngegidia while overseer arogoy el lorior testing. Aldo manganing self pending Elvira kalola director of Bureau Public Safety kaya while ultimate authority ra operation management even drug testing so before ang astereo while communicate lo bangela Ministry of Health and Human Services al gire laigel tokoy ra ay gagidli rehabilitation but recently with that next testing I was not aware of and declaring so simplania testing mangkukwa lurere lang kagidali would be acting director weekly Antonio overseas sa testing makliring sa kumulwasing nga niya testing among I think yung amla mo Sergeant Virginia Umaya Detective Dolintel tirgegi del ako kumla mo ngara artial tokoera rehabilitation after al bornia ikagi del after al positive ra marijuana I get clothing nga kan dir kambal mol dim lewan engel mle test al positive crystal methamphetamine who went through the process, terminated, went through the process, and has now been reinstated by Director Lavitre. So let me say, was yung lato the legal opinion of his Attorney General, was yung Director of Public Safety. Hindi kabal ko lang rabelaw sabi nga anywhere malmol Marcel authority ni oversee at ko era ay gagi nila botis. So yeah, I disagree, but the sige dia ako legal opinion ra Attorney General lagi da ngariya rule of law gid we follow the process we have the systems among silbaldo Attorney General why sige da okay dal tira kari makpay recommend dal wase pomon the acting director weekly Antonio ra gid ko ra testing ma rehabilitation. So lang ito ng retail process ang pending al bill ng House of Delegates and so take it issue. Thank you.
Okay, kamal masal. Amang dia kami ito por set partra agenda ri dal tansyobi. Oh, wait, kasi mal favorite ang partra nga agenda. Okay, may LL September 27, 2023 tilagi de tansyobi nga ra government. Nga niya Olympia Moren nga ra Belao National Museum. Nga niya Elijah Rablu Kasumal nga Bureau of Public Safety. Nga niya Pierce Satyob nga Bureau of Lands and Surveys. Lamoine Abraham nga Bureau of Public Works. Nga niya Dirungul Bayu Bimis nga Bureau of Hospital Services. Ngima antirira piya. Oo. Matata Marcel, okay, malungi lang katangya me. Mr. Toribio, magiram malmoklong rin, may takla. Oo, Okay, kung mata. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear government employees. Happy birthday to you. And many more. Komal lom sa ulong, tegi dia mo press conference lagi, degi do mol malol tro ka president ang lungu de do ngiringil mera ender alwigal. Also better may sa malbuto ko lungil Isa is going to be sharing with us. Rubakal Dios lo makal tanga tergid, mabal water belaw, misilguk nexel conference lagi. Sula